Mai ko kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei nei lang me tun riu tare. Asai November tari chui na padai kum singye ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the Ko. In fall November tari chui na kathum. Naga Women's Union Rei Director General of Police Manipur Khao State wang kabam goi khau chu sang mai nai bam khang ka zinai me step hai sin thau lawu tuna sang hoi kan the. NWU tuang Statement kau tai November tarik chui kum singne ni chui na pung nung sangai festival tat kai milam kau internally displaced person nun re protest tat kai na lat lu pat kan meta lung gai mai indau kan ni kum na lat lu hai ki pat kai tat ma khang appeal su kan ne inbu na NWU re DGP kau IGP Tamting Ngashangba IPS re tan kan mai action ti hai inchuk mai thia ka review su khang sa kan ni NWU thilai na senior police officer reaction la kan metai law and order sau sin khang khani emergency services le frontline personnel nun da kagan chana mobilize sungam khang la kan mai action de mi khau hai officer da suspend su khang governor khau che ti ku kan metai ka ji cha magi tu na sa kan ne mi da khau IDPs nun re asai nga na kuk mai ariu ba mi kum na kan yu ta nga klo na humanitarian support dilaw in bu bam khang ka ge nai the tu na sa kan ne NWU re social media khau lat ran mai khani communal issue ngwa nu mai lat sa ma khang public khau jang wai kani Naga Women's Union re Manipur khau chu sang mai chun sap mai nai khang khani khat khau kadan mai nai bam khang karam bam kho tu na kariat kani Infal November tarik chui na kathum Mizoram le Assam kariu na November tarik chui na padai khau Railiang mai suna border festival tat kai pani mi tuang mung high state kanai khau lum mai kadan mai khani pam su mai tai kariang gai inbu khang ri ye tuna official statement re ti thai kani ting me khat si na tat kai ni mai mung tai Dholium Assam Kasar district kau tat kai pani border festival tuang duan akhat suna Mizoram le Assam re friendly football khani volleyball match palup lana chun sa mai khani palup tali meta sai thau khang tam mai suna tat kai pani tuna sa kane program ko tai cultural performances ram bairangti khani mamit khawre lian laupani program tai CDC Dholai office ground ko tat kai pani thai lau nuwi Mizoram's Aizol scholarship khani mamit district kariu na kilometer phai khadrik saruk ngapadai point charuk boundary Assam le share subame Infal November 33 na kathum National People's Party re Manipur tong leadership kalai gai kan mikau former MP Lorho S Fozeta State tong President kan Saturday nung tai kapa lau kan the mi tong cham hai NPP National President khatni Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangmarui official statement kau confirm su kan tonge inbu na MLAs Thongam Santi Singh Janghem Long Pan Mai khani Sikh Norul Hassan ta working president kau zai thau lau kan the mi hai asat mak melung kau inthuk mai political mung tat kai dat ni na bam khau mi tong tan hai chamrang sumai suna NPP re tan pat kan chonge Lorho S Fozei tai Naga People's Front khau in thag na September khau NPP ka sau kan chonge kumna NPP re Manipur khau kan yutong party hai ti tan thau khang subami tuna sa kane Manipur re churuk member assembly khau NPP re sit churuk sin bame Infal November 33 na kathum Dr. Lorho S Fozei the National People's Party Manipur Unit tong president khang kapa lokan mitang former interim chief Yumnam Joy Kumar re November 33 na kathum Sunday kau kamai Manipur's political issue khani ethnic concerns kau lat than gai kan metang katalagan kan tongi tun sa kani former Director General of Police Joy Kumar khani intaw politicians na ba mai purui kamai khani by me party member nun re sensitive issue lam kau North East Regional Party tuang hiding the buichu tuna than kan tongi tun sa kani why Joy Kumar khani kapam mai nun re than kan mai question pang khau tai mai tai community tong rights Manipur's territorial integrity ching kau separate administration demand suba milam khani Greater Nagalim Slam kau NPP tong possession to buichu tuna than kan mitang katalagan kan tongi tuna sa kani why Joy Kumar te re Manipur dong inthuk mai issue goi thu compromise sulagi tuna sa kan tongi kumna kata party kau ngan na alai gan bam nu wi tuna Joy Kumar re sa kani Joy Kumar thilai na Unified Northeast Party nai khang suba mai tai tribal oriented day kumna Manipur's unique political landscape khani mai tai related issue kau lungning lau magi tuna sa kani Senapati November 33 na kathum Central Bureau of Communication Field Office Senapati Roy Swatsta Hai Seva khani ek pen ma ke nam bang khau Koilungdi Hallowed Crown Makoilungdi Senapati District kau Tree Plantation Drive Makoilungdi Festival lungkhau tat kai kan the Makoilungdi Festival tai malan wangbo Return of the Native to my team kau tat kai kan chongi press release helai na kamung khau tai ting thai buan Dingang Lunggang Mai IAS retired MLA and HAC chairman Government of Manipur Thai Thui Lung Pan Mai IAS Commissioner of Horticulture and Sericulture Government of Manipur Hana Ka Mai IAS Deputy Commissioner of Thaubal Government of Manipur Dr. Johnny Rongmei Joint Chief Executive Officer NSDMA Government of Nagaland
Samuel Pamai proprietor of Supercare Hospital Shillong Ilu Indang COC Convener Kani Makuilungdi Part 1, 2, 3 Kani 4 Tuang Village Chairman Kani Goy Lingay Kani Kumna Central Value of Communication Senapati Tuang Official Dr. Ingam Pame IIS Director PIB/CBC RO Infal reside na tree plantation drive that kai kan tuange November 3 group na tachat nung kahau kan may Makuilungdi Festival kum singnay na tree na pungtay November 3 tree na khat khau ngan laudat kani Tamenglong ting night luan matui bu 3 tree na padai kum singnay na tree na pungu Lau chuan kalan ting zin nai na yi sing bang ting puk in thane matui bu dari chui na pungu kum sing nai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na yi sing bang ting puk in thane mai ku wai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khawring ngan lau thi in chuan lau chuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei